Assalamualaikum mga kakasi, danjal kamo patawsog 101, learn sinog in anything tawsog. So, ayaon, ito'y tayin pagbasasin kata-kata tawakan gisakan abon nawas by Irene Hassan, daing Summer Institute of Linguistics, Philippines Incorporated. Okay, Assalamualaikum. Ngayon nasab kita, magbasa kita sin kitab ini. Nausta na biyasain nakauna kisah mo na in paglubid sin buhangin iban sin pagukot sin alon. Biyawin basaon tayo sa bamuin ini. In manok usog di magpangitlog. Nah, kati. Aun hambuk waktu ti abit sin sultan hiabun nawas humadir sin hambuk panayam-nayam piaon niya. Na doon mayan natipon in tao kataan magtuwi na nagtita in sultan. Laong sin sultan. In panayam-nayam na to hadlaw ini isiw-siw tao in makaiklog pagwa niya dahin halawom sing kupong ti ahayan niyaon karihilan siya hanggat usdublon. Sumakawa bang siya di makaiklog ipahulog ko siya palawom laod karajum. Na. Pagubos sin sultan nagtita magtuy na siya ng hing-hing bihayan naglawag kan abon nawas. Pagkita niya kan abon nawas magtuy niya na siya kina. Na, biya di na abon nawas lang sin sultan. Bilang isang bagyawon nawas iwan uyog. Na, timagna na in panayam-nayam. Sumagawa, away patimag na in panayam asal na piyabubutangan sin sultan ka patan tagupat iklog halawom singkop pong tiatahayan yaon. Pasal ka patantag tu sundalo niya, in lima mud hapanayam niyam hikaka patantag upat baran niya. Manjadi, nagsubli-subli na si Mood palawom sing kupong tiyahayan ingka patantag tu sundalo sin sultan. Napakaniya nagpakara sa hambok iklog sampay na pabaran sin sultan. Na inhaulihan yabon nawas. Pagsud niya palawom sing kupong, namikil-mikil na tuod siya bang biya diin in kapaon niya siniklog. Bukod mao ay magtuoy na tuod on timagbak palawmpig pamikil niya. Pagwa ay abon nawas dahil halawam sing kupong magtuoy na siya imulak. Kukao na abon nawas haw iniklog mo lang sin sultan. Uy, ampun in manok usog di magpangiklog lang abon nawas. In kamo kataan manok umakak pasal nang iklog kamo. Ampay nago manok usog na di mangiklog. Naway na hinang si sultan pasal kaya punalan siya. Sa siya minig way nakapamunguno-uno. Si mana nang daw giyaw nawas nalisab. Kay kiti sabi sultan. Na dita na tamatan ni ini karwa soy-soy story at akan kata-kata alagaan apon nawas. Hopefully nag-enjoy kita minsan na kumain katiyo. Lami-lami ka pangalami-lamihan at sabay ni kan mga story panini kisay apon nawas sa maningkat balik-balikan na to. Supaya isabya di takalupahan in mga ini mabilang na inibin sing kamahasan ng mga kisay ini. Mahuli magsukol, balikan ko ako Ahmad inintaw. So, 101, learn basa so in anything taw. So, salam kasi nasa.